ni gwikara mitambo-ini ya Inoro TV na mothe turarora horo wigi andu ethi na utongoria kana na biashara na guku studio dina CEO wa Jambo Pay Danson Muchemi. Karibu Inoro. Horo wako? Ni mwega muno horo wako? Ni mwega muno. Karibu muno guku Inoro. Asante. Rita rya mbere guku? Inoro ni rita rya mbere, no Citizen ni rita rya gatatu. Rĩu we CEO na we noneka wĩ mwanake munini wambĩrĩirie atia? Mwaka wa 2009 nilio ndajirie biashara ya Jambo Pay na kile ndekire ni ati nenda bitega ndiko kidogo dauma university tunenda kugĩa na experience no ndiarĩ na capital kugo ndathire cyber cafe ni cyber cafe Nairobi kundu gwitagwo View Park Towers gorofa 12 na hau niho ndajirie biashara ngithii ngikombora computer imwe na hau niho computer ndari hagio 4,500 mweri kugo Jambo Pay hau twajirie hau niho ndandikire objectives ciakwa kana matanya makwa ma biashara mission kana mwerekero na vision cia kambuni ona marwa makwa ma mbere kwandikira Central Bank to ndetagia license ndandikire kuma Jambo Pay ko Jambo Pay ni ki Jambo Pay ni tuteithagia makambuni na mathirikari na ona andu mirihira-ini kana kuongania mbeca ciao cia biashara koguo kuri andu aingi na kuja tumateithagiriria kuriha customers aria tukoragwo nao gutumira mitambo ya thimu kana internet-ini ona twina agency network ni agents ntura route agents niguo andu makahota kurihira ku tuteithagiriria andu mirihira-ini gutumira njira ya electronics na tuteithagiriria makambuni ona thirikari ta thirikari ya Nairobi niyo tumateithagia kuoya igoti thirikari ya Uganda na kambuni ingĩ nyingĩ makiria ma 2,000 na nwari no ritu kwambiriria ni mathina mariko wacemanitie namo hindira wambagiriria wambere few ndiarĩ na capital na nikio ndathire cyber cafe na wakeri ni andu gwitikia tondu wira witu ni wa guthie kwira mundu kana biashara kana thirikari no nyende tukuonganirie bia andu gwitikia uri urauga no uhote gwika Mwana uri mbeca icio kana andu makona to ngiria mbeca ciao kana maundu ta macio wakati tutie na watho wa ku govern biashara itu kuno nginya tungiarutire wira na thirikari guthondeka mawatho macio na no marathi na mbere na guthondekwo na wagatatu ni wakana ni uhoro wa ukoni experience tudiere na experience muno ya maundu-ini ma biashara mundu mwithi ngeje ndari na miaka 24.5 kugu macio nimo mari I think challenges cia kwa cia mbere wambirire na miaka 24 na ukigacira na biashara ikinyita wega ni biashara no irakora milioni yaku ya mbere ni jetha ici we worth 400 million no hi no wariririe hau hanini milioni yaku ya mbere wathondekire na miaka igana ndari na miaka 25 na ndathia ga miaka 26 ona 25 no ahutite milioni yo na ahutite milioni aya na riu ni andu ariku makunyitirire kana hi mundu akiambia biashara tayo yaku nduri na capital wa uma college ni maundu mariku hi mundu afataraga kurora kwina andu marakunyitirira no horo muno ni ndenda wari horo wa capital wetha mbeca cia kwambiriria okay andu aingi muno kwanja Facebook majiraga ati kiuria kia mbere majuragia arata kwa Facebook ni uria mangihota kuona capital na ndimeraga ngamacokiria ngamera atiriri wenwe 95% of capital rate kana ya biashara tondu biashara ĩrĩa njega biashara ikugacira ni biashara ingihota ukuhota guthii gwetha customer no nginya ukorwo wikite kiri gwitagwo market research tukwenda mbeca kumenya environment yaku ri huana tukwenda mbeca guthondeka objectives ciaku kana mission kana vision kana matanya maku na ona gwetha customer biashara ĩrĩa njega ni ĩrĩa customer ni ara order ini arenda guhurira ono ndari urajia production ni kana guthondeka indo ciaku kuguo biashara iria njega uria mundu afatia focus ni gwetha customer na okorwo na idea njega muno ona customer ni magukuriha deposit kuguo maundu ma capital tondu tani twajirie cyber cafe ndarihaga 4,500 andu aingi muno mathiaga cyber cafe umuthi guchat kana guthoma Facebook kana maundu maria mangi no ndathiaga muthenya rucini cyber cafe View Park Towers tawafici yakwa merita datu twaikarire cyber cafe kuguo nwega mundu akaga kuona mbeca tari gitumia kwaga kwanjia biashara na afati akerora we mwenyewe wabe wirore strengths yaku
maundu kiria gigukenagia ni important muno kamenya afu karora environment yaku ni kaundu kariku ungika ugashirie miturire ya andu aria angi nawe koguo uhote kumarihia no korwo ni kindu kinini koguo advice yakwa ni ati capital to 95% tondu we mwenyewe ni 95% na capital kuringana na 95% ri ufakiwe wike maundu maria 95% na besha ni gushoka ciuke muthe na te jambo tutiritwa fando tukurite wikuria ithuĩ wenyewe tufandagwo ni customers aitu tondu matuhe wira ona tutifokasaga na gwetha bia fegi kana kinaki no anga project ciukire nene muno no wega muno mundu akahota kwitikia na wajia utige kugoka njia ti ruciu njiraga andu thethi the time to start is now wajie umuthi thonde kono korwo ni business card imwe ni citingi 6 na wahe andu atandatu business card yaku na wabe witikie niwe ni wenda kuruta biashara utige kuiona ta kindu kingi we niwe mwene biashara yo ona Ngai ni agukarathime hau wanyita na riu ndira wa horo wa competition hiyo kiambira ndika competition yari nene no ntuna hii wambiriria biashara hii ndauga ati reke nyambie kwendia ifeti kana nyambie kwendia iratu andu othe kundu guothe ni marendia kindu kiu ukakora competition iguru muno nginya kire urathondeka hii tikiganu uhotaga tia kudili na competition ni wambere dimaka kaona ni competition nyendaga competition na kuri hindi twajitie tukauga ni tukwenda twethe andu magi kama compete na ithui tondu ugikondu wega kuma ngoro-ini yaku na wina differentiating factors wina value add ira headu ufati ukamarora no dufati focus muno na competition serve customers yaku wega muno na gutiri hindi ugikorwo na thikiririo ra customers yaku marauga kana ria marenda no geka research ukona feedback dufati wetigire competition hivi tukiajia tutiare andu tondu idea ya Jambo Pay yari twari andu wa mbere kwa jia maundu ta macio kambuni ingine cio kiringio na cimite janene muno no umuthe na tungithio no korwo ni competition ta tia tenders twina profile njega twina track record njega customers itu ni akenu na nituthikagiririo ya customers marenda kuguo mundu ndafatie tigire competition dukana kwa jia biashara tondu uraigua ati ufati ule andu okoro ni biashara ina andu agirore ni atia matareka ugika tofauti niona gatokinyite hare wenda gukinya goal yaku ni iriku acha muthidi ndoraga ugo gona ta 3% kana kiono kondo thire muno ni 6% no nyende muno ukoro na impact kuri society kurugo the to operate kata tu Kenya Uganda na Tanzania na Senegal no nyende muno tuthie na mbere na gukura Africa yothe ona kuri ndiru tukinyite hado tuleo liona tutifati tule Africa tuleo na China na kurugo the turathi tufati tukoro turaga ashiria miturire ya andu aria tura operate kuguo gucokeria ni ati tutire turakinya turi kiambiriria kioria tufati tuike ta Jambo Pay na makiria ni nyendaga muno guthondeka kambuni ye kure uria tuonaga Samsung na yumite Korea no nyende Jambo Pay kona go Korea yumite Kenya kana China ende tukatwaraga indo citu nako aya niki gitumaga andu aingi muno magwe biashara-ini gitumi kimwe kinene gia gutuma mundu age kugacira biashara-ini ni kiriku ngwiciria ni ende gukora matari patient tondu biashara enda gugeterera ndaikarire mieri tena no guo tutari twagurirwo kindu ona kimwe miri nana zero customer ona ukajia kudauti na beo ya thimu yanyu ri ni rutaga wira na tutia give it up miri nana ba operate gati akoro gutire bia iregira kila twekaga ri no ari ha ngirinya na magana 5 mweri operating cost yale waine gakinya ukaingira matatu ukainuka koguo cost ciari very low na kirede kire in the 8 months hari mundu mwe twa trainire maundu maitu tukoragwo tu specialized na electronic payments muhoro wa marihi no in that process to do biashara de ukaga andu matia twitikagia hari muthuri umwe wetagwo Mr. Odundo na muthuri ndimweregete ni wali customer witu ngiri kimwera ni no guthomithie computer to muthomithie kuma A to Z ya computer ginyo muthuri tumwitaga chairman ya tureithirie muno kuguo niguo twajie na tukiajia tondu maugaga ati hari customer mbere twahire service to free niguo tuhote kuona profile kuguo ni important muno mundu gukorwo patient andu aingi matikorwo me patient na persistent na no wega lingi gwitikia gukorwo wetereire your faith gwitikia Ngai ukono aruta wira wega ri na kiori na ucoke witikie that God is there for you tufati witigire andu ni me doubtaga you should never doubt yourself tondu ngi doubt ura doubt ginya Ngai so if you are starting something you should go to win
na ugithie throughout kuri handu hakorwo he very hard wathi past that you should win uti hindi ugithie ati you feel na nwega ningi guikorwo wajia you become very professional ukagaria gwika maundu na njere fati in a very professional way niguteithagia muno guo. Aya ni ndenda twaririe andu ethi tukirikirira ndero mathaa ni mathira na ni kaigi andu ethi ni tukota na focus ndigi ukambiriria biashara no yagwo gathi ukoyeria ingi yagwo ukoyeria ingi kana tuzimenyaga uria turenda kana hi turenda biashara cia kono ni ndutaga biashara na utenda kwambiriria haria thi kigo giaku kuri young entrepreneurs kana hori biashara ria marenda kwambiriria mari rika rithire nini igimera ihinda ria kuria kwajia ti rucio ni umuthi you have to start, and if you are starting you have to start today na nwega kwajia to ginya urore uria andu mareka uria kindu giothe ungiciria no uhote gugika anything that you can think of you can get it done maundu mothe wonaga guku thino andu mathondekete ma computer mathimo na maundu maya mangi mothe ni andu mathondekete kuguo nayo fati ukorwo wina ugeitikia na ugeterera no ugetikia Ngai you have faith in God na dufati wiro ni mundu ungi ati gutingihotekeka. You are supposed to believe in yourself. Nye kuri andu mathekagirira makauga this guy could be crazy. Maundu macio dan aragia ni ona dibanyitaga wega ndini kikirathi ona kwenda mahoya, but we kept at it and today we tuna kambuni ikurite thiini tuna mbere na kurathimo na ikarathima andu aria angi na no nyende kwira andu aria angi nao maranjia uteithania kindu gitagwo corporate social responsibility. It is very important. No wega kuridikana ono korwo nduri profitable ta jamo petu koretwo wana try na profitability even when you are not profitable nto support. We had uria turihaga rent, we had that as a mandatory, it was an obligation guteithia andu aria angi ugathi uka identify mwana fulani ukamwehera school fees or something else for a school or something like that. Kugo the time to start is now, not tomorrow. Tutegeterere rucio ni ndirona mundu ndanogarita aroga Ruto kuma Gathabo Tea Factory kaguo ni wega muno andu anini kuruta wira uguo. Keep it up Inooro TV. Mwanake ucio ni agenia muno na ni wega kuona andu anini mathiete na mbere na makagacira muturire-ini. Message nyingi haha ni cia gukwira ni uraruta wira mwega no kwina mundu urori ati tamurie mena kaji ya Nairobi niki matararuta rithiti cia matatu. Okay. Eke ndari uguo kaji ya Nairobi ni tumateithagia kurogota pesha. You do not require ndukwedo toginya ukorwo na rithiti ya ku display ugiriha na kuriha kaju ni raithi no kuhinya *217#. Kana uthie internet ine epayments.nairobi.go.ke. You can just pay there. Waliha toginya hang ticket hau no gikora taramiona ukorwo ni wenda kumihang to no netwe ni wafici the internet ine wekire number plate cia gari yaku ni ukumi print tondu mo the verification ndikoragwo ya kurora na maitho matumagira technology ya terminals tumahete makanyakanyaga namba ya gari makona kana ni rihite kana ndirihite so na no wote kurihirwo na mushi na tomaka une rithiti na toginyo heyo rithiti kuguo we need to embrace that technology and support tutigane na maratathi mari rithiti aya thenge muno mugeni witu na ni wega muno ni guka na uthie na mbere na kuruta wira mwega na kugacira na gukiariria andu ethi niguo tukakigana mwerekera ucio mugeni witu muhuri biashara oikaine ta Danson Muchemi ikara mitambo-ini Inooro TV Ken Wakura ne gucoka na mangi maingi.